Dobro jutro! Ušao je profesor, mogli biste se ustati. Dežurni? Ja ću prijaviti odsutke. U redu, prijavi mi odsutke da čujem. Ković, Ugarić, Simić, Pavić, Pavlinović, Tapra, Berljavac, Šeks... Ne stane mi sve. A možete slobodno pisati ovo bijelo sa strane tamo koji upisuju. Ćosić, Nekat, Kopčić, Gabrijoža, Lukšić. Dobro, ispravio sam vaše ispite. Niste se baš nešto... Kako to glazbu slušaš? Po pravu. Nirvana, od Jelene Rozije tebi prava glazba. Pa najbolje. Zašto kasniš? Pa kasnila sam na bus, profesor. Zašto? Pa susjedili crkva žarulja i šta ću moram joj promijeniti. Mijenjala se susjedi žarulju u crni grijezi. Ali mama će opravdati. Što kažeš? Mama će opravdati. Mama će opravdati. Dobro, nek mama opravda onda, ja moram zapisati. Šta mora? Da, mora. Neka dođe mama. A može me nazvati profesor? Dobro da neka nazove. A šta mora? Da, mora. Ali može poslati poruku. Dobro, nek pošalje poruku, samo sjedni, molim te, ja ću te zapisati. Dobro. Pa jedna Jedna minuta, što onda? Samo će raditi. Nek dođe mama ili nek zove ili nek pošalje poruku. Dobro, dakle, ispravio sam vaše testove, niste se baš nešto pokazali, ali isto koji uvijek. Rezultati su vidljivi za one koji su učili. Pavlović 5, Vlačić 4. Ja trebala na tren. Što je ona? Kvalificiranje. Kvalificiranje. 4, Maras 3, Pa to je praktički 5. Črneka 3, Vuković 2, tako je, Litar kao i uvijek 1. Draga moja Litar, nikad kemičarke od tebe. Ubila si se od učenja. Ja sam učila. 2 sata. 2 sata si Na učila. instrukcijama sam bila. Koliko puta? Mogu pisati ispravak, onda molim vas. Moraš pisati. Naravno. Ja ću odmah pisati, pa da mi nemojte onda zapisati. Samo malo, ali prije nego što idemo dalje, molim te Litar za ubuduće. ALOH 3 je aluminijev hidroksid. Ti meni pišeš tu ALOH, aloha je pozdrav na Havaju. K je Ku Klux Klan. Piše se 3K+. Profesore, Da. ja neću pogrešiti, nemojte danas prepisati ocjene. Naravno da hoću. Danas su informacije, profesore. Znači na drugi test. Naravno da ću danas upisati, to je po pravilima. Molim Pavlović. Profesore, ja sam učila i dobila sam 5, ja inzistiram. Da upišem i odmah. Nećete mi upisati.
Piši, Litar, piši i moli se za dvojku. Ajde. Molim, Vlačić, molim. Ajde, dobro, Drić, dođi. Moram odgovarati, to je 5. Koliko si dobila? 4,5 boda, to je 5. Dođi. Dođi, evo, izvoli da vidim šta fali. Ajde, baš da vidim. Piši mi ovako. BA plus 2NA. Možete ponoviti. BA plus 2NA. Sad reci mi što je to? Samo malo, molim vas. Sve moraš riješiti. Hvala. Litar, daj malo. Što si napisala? Dobar dan. Dobar dan, sam rekao. Dobar dan. Lijepo je ustati kad profesor uđe, jel' tako? Opet. A što ti stojiš? Vi ste rekli da sjednemo. Sjedni. Okej. Idemo, otvorite udžbenike na stranicu 45. Ali niste mi rekli da donesemo udžbenike. Jel imaš danas etiku po rasporedu? Pa? Zašto onda nemaš udžbenik? Pa mogli ste nam preko maila ili preko Fejsa poslati. Stranica 45, pročitati prvi odlomak i onda ćemo diskutirati. A jel može jedna knjiga poklupiti? Samo čitaj da možemo diskutirati. Koja je stranica? 45, Tomić, 45, 4-5. Gore ili dole? Pavlović na vrhu gore. Prvi odjeljak. Tišina, molim vas. Da možemo diskutirati. Dakle, otvaram diskusiju. Puno vrstava, ekipa dođe, bez pardona, totalna egzotika, filigranski njezno rečeno, dakle, nećete mudrosti, fikti, suma sumarum, jel? Reka. Reka za Vuković i mene. Okej. Da to nije normalno, ajde još pomogu na neki način, da to nekome zvonio mobitel. Ne. Apropo, sve u 16 do duša, super, brate, mili ljudi moji, samo jedno pitanje, jeste li svi oprali zube danas? Dobro, toliko o zdravstvenom odgoju, idemo dalje. Molim. Mogu ja sad na teren? Ne možeš, sjedni. Ono je katerizirani. Katerizirani. Profesore, ona je polirantica. Čuo sam i prvi put, Pavlović, ustani. Pavlović, ustani. Ovo nije bilo ni etično, a ni moralno. Ako uopće znaš razliku između ta dva pojma. Sjedni. Dakle, fakultet nikada i tako dalje, kako bliže, vrlo dobro, vrlo doista. Kažem, htjeli mi to priznati ili ne, vjerovali mi to ili ne, no dobro, ali doista. O, men, čo, jao, moj, jo, men. Gdje imamo na kraju pojam danas surogat majčinstva? Da čujem. Sebi zabranjena ljubav. Gangnam Style.
Što ovdje smrdi? Profesore, mi to moramo srpiti svaki dan. Jel to netko jeo burek ovdje? Profesor je došli najvažniji obrok tijekom dana. I zato si ga morala jesti tu na mojoj katedri. Pa gdje je to bilo? Sve mi masa. Isto sve nekad od nas je. Sjedi, hvala. Da čujem zašto ti kasniš. Bila sam kod koordinatorice, ali nisam je uspjela naći. Sjedni, molim te, sjedni, nađi. Ajmo. Sve u torbu, mići s klupe, idemo iznenadni blitz test, jel? Ajmo, spremaj. Pa niste najavili. Sve piše u vremeniku, idemo, ajmo. Piši, odlično. A ja se možemo opravdati? Ne možete se opravdati. A da vam kažemo razlog. Črneka, Last night was student party. Sit down, student party, come on. Zvoli. Zvoli. Zvoli, Pavlović. Da. Profesore, nemoj treći rješavati. Sve moraš riješiti. Meni bliže. Sve riješiš ti mogu. Kemijskom, Tomić, kemijskom. 10 minuta, ajmo, tišina. Moramo imati prezime napisati. Ne, molim te, napiši od one pored tebe. Tišina. Jel vi vjerujete da se s ove moje pozicije sve vidi i sve čuje? Tišina! Molim Maras, prosvijetli me. Tišina! Kada mogu pisati ispravak? Ali tek sam ti sad dao test. Pa nekako mi ne ide. Ti s tim engleskim nikad na zelenu granu, a? E pa baš zato bi trebala naći koordinatoricu, danas je zadnji dan za promijeniti razinu iz više u nižu. I što si čekala do zadnjih dana? A razmišljala sam. Puno. Puno si razmišljala. I sad ideš promijeniti iz više u nižu razinu iz engleskog. Ajde, idi. Naravno. Stani. Samo sekundu. Nema dovoljno niske razine za tebe iz engleskog. Ajde. Tišina, kakva je to samovolja? Vuković, šta ti je to na ruci? Pa ništa, profesor. Tetovaža, a? Od last night. Last night. Tišina. Šta ti radiš s tim mobitelom? S dva mobitela. Pa isključeni su. Isključeni mobitelima. Pa, Daj test. Hvala. profesor, ovdje se malo počarala, ali ovdje je točno. Samo ti piši mobitel, da? Prostite, mogu ja na teren? Ne možeš sjediti. Pavlović, što je to? Pavlović, što je to? Da vidim. Kakav je ovo A4? Što si učila? Imaš A4? Bilješke sa gradivom koje upravo pišemo. Hvala. Hvala. Prošli put to Samo, šta? Ti to od nje prepisuješ? Što ovdje piše od nje? I love music. A, J, L, A, B, M, J, U, S, I, K. Do you even speak English? Yes, I does. Tišina, neki još pišu, ajmo. Nisu tebi možda pukle najlonke, Bačić, od tog šalabahtera? Ne, to su samo tako čovječe. Ustavim sam. Jako suptilno. A nije fair. Aha. Čaneka, šta ti gledaš u torbu, molim te lijepo? Mame me mirisi bureka. Mame te mirisi bureka i zato... Šta je to?
fotokopija ispita kojeg upravo našao. Jedan iz zalaganja, iz engleskog, do kraja školske godine. Da, dolazim na ručak. Dobar dan. Dan, profesore. Dobar dan, rekao sam. Vi ne ustajete kad profesor uđe. Ako moramo. Zašto niste u dvorani? Da čujem zašto niste u dvorani. Čujem zašto niste u dvorani. A profesore, ja sam u procesu oslobađanja od tjelotnog. Zašto niste u dvorani? Ja sam dobila. Šta je s tobom? Mene boli trbuh. I? Ja imam. Ja nemam. Priča neka. Meni mama nije izbjegla majicu. Vidi ove što spava. Ustani, pelota. Šta je s tobom? Zašto nisi u dvorani? Prosti, ja sam unenala sa trening. Sjedi. Nikad sportaša od tebe, pilota, nikad! A ti, zašto ti nisi u dvorani? A tebi je sve super, jel? Ajmo! Kad vi nećete vježbama, onda će vježbe s vama. Ruke u zrak! Ajmo! Ruke u zrak! Mali prst gore! U lijevu stranu! Ajmo! U lijevu stranu! U desnu vrti! Lijeva! Profesore, to teško. Možemo primijeniti. Ne možemo to. Bole nas ruke. Tišina! O ovom ću osobno obavijestiti gospođu ravnateljicu. Ovo je gimnazija, škola s dostojanstvom. A vi se tamo... Dobar dan. Dobar dan, rekao sam. Sjedite. Ajmo. Spremaj sve sa stola. Uzmemo ispitivanje. Idemo. Je li ovo sad geografije? Naravno da moraš imati tako, samo ga zatvori. Zatvorite udžbenike, zatvorite atlase. Ajmo. Usmeno ispitivanje. Kako ćemo odgovarati geografiju bez atlasa, profesore? Jel postoji ovdje karta? Ajmo da vidimo ko je prvi na redu. O, Črneka. A ispeglana sam, ne valja. Ja ti sigurno nisam peglao. Pred kartu. Moram. Naravno da moraš, ako sam rekao izaći pred kartu.
ja karta, tamo. Ajmo krenimo vrlo jednostavno. Tišina! Nisam još ništa ni pitao, ti već šapčeš. Pardon! Pokaži mi Afriku. Gdje? Na karti. Tišina! Dole. Valjda zna gdje je Afrika. Halo, kako je to? Onda mi pokaži, dajte. A čita. Sladovića neka pokaži Afriku. Sjedni, jedan. A znam čitam. Pokaži mi onda Afriku, hajde. Ovo je sramota, Čarneka, ti si 4. razred. Maturantica si, ti meni ne znaš pokazat Afriku. Pa... Hvala gospodine Domar, sad ćemo... Jedan. A danas sam mi knjigu donijela, profesore. Bravo, jako dobro. Da vidimo hoće li neko odgovarat možda. Ili ću požaliti što sam to pitao. Ajde ti u majci na geoparda. Ja sam se leopard. Tu stani. Hvala. Sve sam naučila. Sve si naučila. Sve znaš, puna si znanja, a? Ono, rasturaš. Ajmo onda nešto jednostavno za početak. Reci mi koje godine otkrivena Amerika? Ma tišina, šta 1000, pa valjda? Malo. Ajde, ako ne znaš godinu, barem mi reci stoljeće. Ajde, molim te, ajde. 25. Molim? A ništa. Ništa nisi rekla. Oni pričaju pa ti. 25. stoljeće. Sjedni, molim te sjedni. Može biti 2. Molim te sjedni, ajde, molim te sjedni. Sjedni tamo, učila si. Ajmo, blic pitanja. Ko dobije više pluseva, dobit će bolju ocjenu. Idemo. 3 plusa 5. Da, naravno, bravo što nekako. Profesore, možemo na WC? Ne možeš na WC, usmeno ispitivanje. Kako su na geografskoj karti prikazani meridijani i paralele? Dostojanstveno. Što je pećinski nakit? Odslikani zidovi pećina. U kojem je stoljeću skladao Bak? U 3. poslije Krista. Koje su vrste književnih dijela? Ovako, romani, germani, slavi. Sjedni. Što je 14. veljače? 8. maj. Bravo. U kojem je agregatnom stanju voda? Mokrom. Profesor, jel mogu sad napraviti? U kojoj je bitci umro Napoleon? Profesore, u svojoj posljednjoj. Je li hladan zrak gušći od toplog? Ne, jer je topli riječi od hladnog. Gdje je potpisana deklaracija nezavisnosti? Na tu stranice. Kako se zove sadašnje vrijeme u engleskom jeziku? Past simple. Past simple. Koja je najveća rijeka u Britaniji? Nil. Što je to ruža vjetrova? Profesor, to je ona serija se tela. Lintar, čitaj mi ovo. Jedna. Kako se zove skupina otoka sa zapadne strane Afrike? Galeridi. Crkvena glazba se izvodi u crkvama, svjetovna. Na svijetu. Što draga, nikad se nemoj baviti glazbom. Što je pisao Krleža? Nešto je piskarao. Peristi ili otvoreno dvorište okruženo čime? Zidom.
Testis unus, testis nullus, prevedi mi. Testis jedan, to ni jedan. Zašto mi onda uopće učimo latinski? Da bismo komunicirali s našim predsima. Gangnam Style.